Ja sam sam vojnik Vojnik Jugoslovenske narodne armije, da li ste rezervista, takozvani srpske? Ne, rezervista sa JNA sam, nije srpska vojska. To je JNA. Mislite da ste ovdje došli braniti Jugoslaviju? Da. Iz kojeg ste kraja? Iz okolina Šibe. Pozvali su vas na mobilizaciju, okupili su vas na jedno mjesto u Šidi. Neko vam se vjerojatno obratio, rekao vam je gdje idete, zašto idete, kako ćete ići i kako ćete se boriti. Možete mi opisati tu situaciju? Da, to je rečeno na konferenciji. Rečeno je da se, najvjerovatnije ćemo ići u Hrvatsku i da ćemo susretati se sa ustašama i fašistima koji ne biraju sredstva. Ko vam je to rekao? Potpukovnik Košutić je ovdje. Potpukovnik Košutić. I vi stvarno mislite da su ovi ljudi koji su oko nas, i recimo ja koji sam Hrvat, da smo stvarno ustaše i genocidni, fašistoidni, zato što želimo biti svoj na svom? Ne mislim, to je, da kažem, ovdje ima dosta, što kaže, nevini ljudi, to je većina nevini. Smatrate li se krivim? Ne sasvim. U čemu se smatrate krivim, u čemu mislite da niste krivi? Krivim se smatram zato što sam došao van neupoznat sa situacijama. To ne smatram krivim zato jer sam, to je obaveza. Dao sam zaklet da služim vojsci i znači to je moja obaveza da je kad me pozovu. Još ću vas jedno pitat, kad vas ponovo nazovu, kad vas ponovo pozovu, kada će vas ponovo mobilizirati obzirom da ćete biti vraćeni u Srbiji, hoćete li se odazvati ili se nećete odazvati? Pa ne bih baš rekao da ću se odazvati. Ovako ne, bez pravog cilja, što znači.